Ibintu biri kugenda birushaho gufata indi ntera muri Amerika. Mu majyaruguru ya Amerika ntago bisanzwe, umuriro uri gutwika amazu uko bwije nuko bukeye. Mu mijyi ikomeye abakire bari batuyemo, abanyamakuru bakomeye, bimaze gufata indi ntera. Ni ukuvuga ngo amazu ari kugenda ashya, amazu ahenze, ibikorwa bihenze, ibikorwa remezo bihenze, byose biri kugenda bishya kubera ko byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro ni inkongi y'umuriro idasanzwe, irakubita inzu ukabona ifashe indi, kubera umuyaga mwinshi uri guhuha, uri gukubita amazu wayamaze. By'umwihariko umujyi nko bita Los Angeles, ni ukuvuga ngo tuvugana umuriro wamaze y'amazu, ba nyirayo bagiye bahunga bagenda ahantu hatandukanye higa bamenengana kubera ko ikibazo cyo gutwikirwa n'amazu n'iyi nkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro ntabwo yoroshye, ni ukuvuga ngo abantu bamaze kwitaba Imana nk'iyi nkongi y'umuriro bari kurenga muri 20, nubwo bagikora ubushakashatsi ngo barebe ko nta bandi bagomeje kubura, ariko muri kumva muri make iyi nkongi y'umuriro ntabwo yoroshye. Bene data rero aho muri hose, ni ukuvuga ngo mu makuru cyangwa se mu binyamakuru bitandukanye biri kuvuga mu buryo butandukanye yuko iyi nkongi y'umuriro ahanini cyaba ari igihano cy'Imana. Rero gute bagahuza umuriro, inkongi y'umuriro n'igihano cy'Imana? Ni ukuvuga ngo hari umujyi bita Hollywood muri